see it hard again. Senden sadece dikkat istedim. İstediğim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin. Mənə gəlsəydin, ətrini duysaydın bir. Həyatımı, zamanımı, ürəyimin açarını sənə verdim. İstediğim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin. Mənə gəlsəydin, ətrini duysaydın bir. Gözlerin Başka саламатсыздарбы? Польшадагы Сидельцы деген шаармен танышып атам. Көбүнчө үйлөр мындай 2 кабаттуу үйлөр экен, мындай чакан. Бул кичине четирээк жагы да. Мындай стульк бар экен. Көчөлөрүндө пробка көп жок. Чакан, уютный шатыр. Мындай парк сыяктуу жер бар экен, ошол жерге берейин окум. Ошол Азыр октябрдын 5-и суық болып баратат. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Parken. Мына бактарга аябай көңүл бурушат экен. Алма өрүк дегендерди айдап эле. Ушундайларды айдап жүрүшөт экен. Кооздук аябай көңүл бурушат экен. Ошондой сонун экен. Бүгін суық болып тұрады, жандыршылық.
Ай. It's beautiful. Nice. Lagi kuya mau tadi Shadows on the sky, burning in your eyes. Look at me, babe, I wanna catch on fire. Hello. Rita, Teresa. Ну вот, это Женя, вы ее уже знаете, познакомились. Мына Кенжегүл жаңы келди Кыргызстандан, Бишкектен өзү болот. Вот. Одна учитель, другая бухгалтер-экономист, а я третья медик. Короче, коллектив с хорошим эмоциями дегенде. Ладненько, давайте, пока. Nice, yeah. Yes. Here is, here is. Девочки, кому снимаешь? Мы идем на работу. Привет, привет. Удачного дня. Из Украины, с Кыргызстана. Так. О, хороший. Надо подписаться. Что-нибудь увидим? Подписались. В фильме или что? Жұмыштан келе жатабыз. Туман болып тұрады. Saat azı 12 oldu. Dünkü saat 12. Diyoruz o kız. Buradan gidiyoruz. Şimdi. Rita. Yes. Өзінің музыкасын алып шығады. Біз жашаған көчө Броский деген. Туман болып тұрады. Бүгін 25 октябрь. Уже 26 октябрь болды. 2-ден, кстати, 2-ден 45 минут. Окей. Қазір мен жашаған хостелді көргізейін. Қыржаштай отырды. 46 екен. Біздікі 42. Бұл 44 екен. Мінекей біздікі. Біз жашаған хостел. Барып мектептегілер ұшындай. Ұқсау ұстаған тұр. Біз жашаған үй. Броский такие.
Пинцемен келеді. Жұмышта. Девочки. На польском что-нибудь скажи. Треба вміти. У нас може Так. Інна по-польськи щось сказати. Volveremos, se te geles, canıma da var, sen bana da var. Se te geles, volveremos, canıma da var, sen bana da var. Seni görürsem önüme, yürek soğar sarı vermey, dertime canıma da var. Bakalerim sen bana var. Saat 3'e 10 dakika kaldı yedik saat. Zaten 45. Öyle 3.45'te bizim şurada. Bizim gittiğimiz burada 2 ayağına. 3, 4, 5 ayrılış yol vardır. Onda. Bekletmemiz bize. Деп жұмысқа кетіп бартабыз. Таңғы саат 3 болып қалды. Қазір 3:45-те жұмыс басталады. Седлица деген шартабыз Польшаның. Мындай ушундай ограждениялар жагат да мага бияктын. Эч кандай забор салышпайт. Жөн онда бактар тек коюшат. Онда Алмалар өрүктөгү жок кетти кашта. Мындай сосновый бактар деле. Түшүп берген. Өрүктөр кышында да жапташып отурат. Готово. Сон тургандар. О, мокшик. Клетка дашь на алма сякту. В основном сосна сякту. Елка сякту. Карагай сякту. Бактар. Мындай үйлөрдү салып коелу. Сдавать эткен. Хостел болуп. Өздөрү деле жашап жатқан мисалы мындай 3-чү этаждарына жашайт окшойт. Хозяиндер. Калгандарын сдавать этип коюшат экен. Жанында Непалга калың кийинип алып атат. Мен андай деле жылуу кийинген жокмун. Така жакшы да. Басканга тердеп наоборот суу атам өзү. Така мен курткамды элекпен безрукавканы менен жүрүп атам. Самое главное, башымды жылладым, колумду жылладым, үстүмдү жылладым. Это. Так, шундай. Түз келеді. Жұмысқа жақында қалабыз. Окей. Туристик бар. Туристиктен жаса. Туристиктен жанынан бияққа кылабыз. Все жагат койбойшат ушундай. Сактуу жерлерге чоңуп. Суулукту жакшы көргөн. Жадан сыйган. Жумушка жакын калды, мындай жерден өтөбүз. Мынакта метро деген магазин бар. Супермаркет. Шоколадыбыз. Кечээ праздник болгон. Жабык болгон. Весь ачык болобу, жабык болобу. I think it's closed. Where is people? Не people. Не see. Не знаю. Кичине бар, кичине жүрөт, кичине экен значит. Кыргызстан народный сыяктуу, клуб сыяктуу магазинде. Скидкалар болуп турат. Карточка менен скидка алабыз. Болорун бар. Иштеген Росеттеги. Росеттеги немелерде. Ушактан дискотекада весь жол кыскарт. Sao cũng chỉ
cái con sao gọi nhá. Nó con còn cái bay đi vào nào nó làm cái con ra đấy rồi là con nhà bay được nữa. Nó sao đi đi cái cái Macarena, Macarena, dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy who Rita, what are you doing? Hair cutting. Hair cutting. Hair. Too much Shampoo no good. Duplicate. Look here. Eh. I take your video. Okay, no problem. No problem. Finish. Finish, yeah. Finish. Only no good. This one shampoo no good. Duplicate. Too much dry my hair. Finish. Okay. Okay. Finish. Польшада бүгін ой белка жүреді. Бияқта мындай екен да, мындай пакеттерді қойып кетшеткен. Служба тазалық сал жердегі тазалық сияқтылар. Шуға деген мусорларды салып жатқан да, жалбырақтарды өзінше, строй материалдарды өзінше қылып. Әрбір пакеттің өзінің цветі болады оқшайды да. Мындай сары пакет болып қалады кейбірде. Кейбірде көк пакеттерде тастап жатыр. Белка. Ана пакеттерге салып қойып жатыр. Мындай жалбырақтарды сондықтан өзінше қылып кететкен. Бүгін ноябрьдің 13-і бірінші қар жауады. Сейділсі деген шарда. Көшелердің барлығы жасыл, сары пакеттер, көк пакеттер тұрады. Бұл болса, мен жашаған үй. Бүгін бұл үйден көшіп, башқа квартираға кетіп атам. Жұмысымды алмаштырып атам. Жұмыс ор болған үшін. Шул үйде жашадым. Это бір айдай жашадым. Группа штык, группа. Класс, группа. Słuchaj, przestań no. Telefonunda var idi Sevdanın. Evet. Zırtıyı takı telefonla vuruldu. Telefonla geldi dedi sadece. Telefon da yaşlı Telefonum var ki oraya da çatıra gibi öyle. Benimki de yalan teyze. Saat 6 Polşa'da. Yılga bir battı. Так. Жұмысқа баратам. Yaşakan yılga bir battı. Tangki saat 6 Bugün 12 dekabr Жұмысқа баратам. Седетті сары. Мен жашаған район. Церковьтер.
болушат. Азыр мени 6-дан 10 мүнөт өткөндө маршрутка келип алып кетет. Ошол мени алып кете турган жерге баратам. Бүгүн суық болот. Киши суураак, кар жооп бирок. Мынтип эле бактарга эле жарыктарды илип коюп эле козой беришет экен. Обычный эле бактарга эле. Кете жакта елка турат. Елка. Бишкектин елкасына жетпейт, кичинекей эле елканы. Эми бияк прям центр, столица эмес да, кичинекей эле шаар. Кыргызстандын бир Чолпон Ата сыяктуу эле шаары да, мындай четкенен салыштыргандачы. Андан чоңураак бир Ош сыяктуу болуп калыпты дейм. Обычный эле бактарга эле мындай жарыктарды илип коюптур. Ушундай Европада Европадагы Кыргызстанга жетпейт экен. Адам эчтекеге койбойт да. Кыргызстанга кетет, башка жака кеткиз келе берет, башка жака. Сонун бирдемелер калчудай болуп. Кыргызстан сагынып атам эми. Бияқта только иштеш үчүн эле жүргөн сыяктуу адамдарчы. Бир көңүл ачып, бир тамак ичип, бир мындай бизге окшоп бакашка чыгып аткан адамдарды көрбөйсүң. Баары эле только иштеш үчүн эле жаралган сыяктуу да. Ладно, приезжийлер. Местный калып деле ресторанга барып, бир кафеге отуруп, бир мындай тамак ичип атканды көрбөйсүң. Бир дагы нормальный мындай кафе жок. Каждый шаг сайын кафе го биздечи. Бияқта тамак ичкен жайларды көрө алган жок. Бир эки ресторанды көрдүм бир. Анан торговый центрде бир KFC-ни көрдүм, болду. Бияқта ушундай экен. Ото көрдүм. Ага шүгүр. Немерде ыраазым. Европаны көрүп атканыма. Ушундай. Аңарга ден соолук каалайм. Эмнени кааласаңар ошолорго жетишиңерди каалайм. Польшада Седельце деген шаарда жумушка баратам, маршрутканы күтүп атам. Ошол үйдө жашайм, биринчи этажда. Saat 6-dan 20 minut öttü. Będą przez 2 miesiące kupować bez podatku od sprzedaży. Tańsze będą żywność, przekąski, napoje, piwo, wino, dania w restauracjach, ubrania oraz zabawki dla dzieci. Rząd federalny wprowadził 2-miesięczne wakacje podatkowe, aby zmniejszyć koszty zakupów. Там так немає у нас. Наприклад, купляєш рибу, там платиш 15 злотих, і 3 злотих біля каси вже податку за рибу. Там, ну, знаєш, люди, що добре є, заробляють, але не всі добре заробляють. Залежно від спеціальності, екзамен. Завтра буде полик, далі буде йдеш у футбол. Тому що на якийсь футбол поїхав. Моє теж щось там ставить. Без кінця. Головне, щоб вигравати, але не програвати. Бач, Томик він просто фанат того. Так, він фанат, а цей не ставить. Він їздить собі по футболу всюди, туди-сюди. Це для нього життя. Так, трохи більш-менш розуміє, знаєш, і от ставить, бо знає, що виграє. Так. Він на роботі ще такий, це наш товариш українець, який це все взагалі розуміє, так само, як вдома.
І то вони разом ставлять і виграють. Тільки мій ставить окремо, і той ставить окремо. Ну, там, знаєш, він має свою хату, він мусить не треба платити. Він собі їздить, обов'язків ніяких. Останній раз вибрав 1000 злотих. Ну, супер. Бүгін 15 декабрь. Қазір таңғы сағат 6-дан 25 минут өтті. Соның қар жауып кетті, төмен тұрсақ. Енді шығамын. Соның Już gaśnie biały dzień, nadchodzi piękna noc. Opadam w błogi sen, zaczynam śnić. Już jesteś w moim śnie, niech sen ten wiecznie trwa. Nic nie obudzi mnie, jedynie ty. Gdy otworzę rano oczy swe, chciałbym, abyś stała obok mnie. Chciałbym, żebyś była w sercu mym na zawsze ty. Gdy otworzę rano oczy swe, chciałbym, abyś stała obok mnie. Chciałbym, żebyś była w sercu mym na bieżąco, co tam się dzieje. Żenia Göğüs, gülek ettiriyoruz. Hoşçakalın salam, Kırgızstan'a, kızlar, земляки. Мы сегодня немножко гуляем. Эльмира емес Кенже. Кенже. Уже забыли, да, меня? Кенжемен. Соның бүгін выходной алып атайын. Зарплата аздалып, көз құрсақ ұстап, көңіл ұстап, кетіп бартар. Бұл кечінде жаш жыл өткен. Жарықта анша дәл олбай. Жарықта дәл сүртке шығып қойылы. Женя. Так, давай. Такие елка на травы. Так. За окном зима, а за окном мороз. Но мы не будем унывать, ведь скоро Новый год. А за окном зима, повсюду снег и лед. И пусть нам Новый год под елку счастье принесет. За окном зима. Наоборот, сумкой было очень приятно. Так.
досконально. Приглашает. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Польшадағы седлица деген шардың елкасы, мындай эле кичинекей елка экен. Анан тетиги бактарды эле кооздоп эле эмелерди эгип коюшат экен, жактарды. Расход деле кылышпайт экен. Бүгүн выходной алгам. Ушу елканы тартып көрөйүнчү деп атайын чыгынып алып келдим. Мен ушул жерге жакын жерде эле жашайм. Мына бактарды карасаң, жөн эле бактар эле илип коюптур жарыктарды. Кооздомуш болуп коюптур. Бишкектин елкасына жетпейт баары бир. Баарыңарды жакшы көрөм.